بربژێر ژمارە 2 سەر لیستە 162 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پارێزگەها دووکێ ئەس ناوێ خوب ناوێ هەمیە بخێرات نەگۆ گەرم سێدا ئیسلام گەم سێرەت بخێراتی زۆر سپاس بۆ کەناڵێ بادیناسات و سپاسێکا گەرم بۆ تەش ئەهلا وسهلا تو گەلە بخێراتی سێدا ئەم پتر بەحسی ژیاناتە بکەین یا بەرێکا ئیسلامی بووە و چ شەهادە هەیە و کاریوی چ بووە زۆر سپاس ئەس ئیسلام محەممەد ساڵح گولی کاندیدێ ژمارە 2 سەر لیستە 162 یەکێتیان نیشتیمانی کوردستان دەستپێکە ژیانە من گوندا دەست پێ کردە ساڵ 1976 ڕژێمە بەعس گوندێتمە کابلکردن و ئەم هاتین تەرحیلکردین بۆ شارچکە با تیفێ وێرێ مدرێژە خوێندنە خۆیان سەرەتاییدایە ئەس بەردەوام بیمە حتا سەفا شەشێ ئامادەی پشتی هەنگێ پەیمانگەها تەکنیکی میسلی منێ خلاصکردی ساڵ 1991 ڕاپەڕینێ پەیوەندی بڕێزێکێتە نیشتیمانی کوردستان وەکری وەکو کادرێکی پیشەیی و ڕێخستن مکار کردە پلێت جودا جودا منێت بڕین هەرش ئەندامێکی یەکێتیان نیشتیمانی کوردستان و حتا بەرپرساتیە مەڵبندی سوشە شارەخستنا زاخ و نوکەش ئەجێگرێ بەرپرسێ مەڵبندی چایرەخستنا دووکێمە هەروەسا مەجاڵێ پیشەیی لە ڕێزێت کۆمەڵە خوێندکاری کوردستانی مکاری کردە وەکو بەرپرسێ کردێ کۆمەڵە خوێندکاری کوردستانی باتیفێ من تەدارڕوج کردە وەکو مەسئولی کۆمیتا زاخ و بەرپرسێ لە قادهۆکە کۆمەڵە خوێندکاری کوردستانی هەروەسا ئەندامی سکرتایەتە کۆمەڵە خوێندکاری کوردستانی و دوماهیت پلەش جێگرێ سکرتێری کۆمەڵە خوێندکاری کوردستانی ویل کە المؤتەمەری سیێ ئەس دەنگێکی هاتم هەڵبژاردنێ هەروەسا نوکەژێک ئەس بەردەوام سەر خەباتە سیاسی و ڕێخستن مەڵبندی چارەخستنا دووکێ بەڵێ داخل سەرکەوتنێ بوو دەتکەینەوەکی یارکی کوتوێ بەردەوامی سەرکارێ سیاسی و ئەڤ تو کاندیدێ ژمارە 2 لیستە 162 یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا وەکومە بەڕامێ لیستێخاندێک و گەلێک گرنگی پنێدەک و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان vê carê biryardayek û destekek kap hêstiş destekên berê fereketa bexda bû çi yêketî vê bangeşê pitiritiye زۆر سپاس دیارە قۆناغا ئەڤروکە قۆناغەکە جوداش قۆناغا پێشی ڕیفراندومێ ئەڤروکە مە ببێت مەنەوێت مافێدمێت دستوری و مافێدمێت ڕاستەقینێت خەڵکی کوردستانی بەغدانە بۆیە بۆی شەر بەغدا بێتکردنی وان مافێت دستوری وان مافێت خەڵکی کوردستانی بدەست ببین بێدویە دەستایەکە پێس کەل باری جودا جودا شارەزایی هەبت بچم بەغدا بۆی بشێن ئەو مەلەفێت عالق ئەو مەلەفێت کێشەل سەر ئەو مەلەفێت نهاتین چارەسەرکردنێ کەشوان مەلەفا مادە 140 مەلەفێ پێشمەرگەیە مەسەلا بودجەیە مەسەلا قوتێ خەلکیە موچێت فەرمانبەرە و هێزت پێشمەرگەینە ئەو ڕێخستنەوە ئەوێ پەیوەندیان نابینە هەرێمە و نابینە بەغدا کە ئێکش کێشێت ئەساسی و سەرەکیت عێراقێنە هەمی ئەو مەلەفێت جودا جودا کە پێویە ئەو دەستەکە بچێت بەغدا بشێت شێوازێکی سەردرێ گەلوی وان مەلەفا بکرد بشێت چارەسەریە بۆ بینێت ئەم هەمی زانین ئەڤروکە کوردستانیت قەیرانەکە داراییدا خەڵکی ژیانەکە ئیجار نەخۆشدا ڕبع موچەیە پاشکەوتە موچە هەیە حقیقەتەن خەلک ئێش و ئازارێت گەلەمەزن داجی دوێش ئەوە هەمی بوو هەندێ نەزەڤیەک بوو مەسەلا لاوازبوونا پێگەهێ کوردال بەغدا ینی پتر ئێکەتی بریادە بووەیەکێک و پێگەهێ کوردال بەغدا جارێکا دیوەکی ساڵە 2005 بقوات بێختەوە دیارە داخوازەمە ئەوە وەکو کورد وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو کاندیدی یەکێتیان نیشتیمانی کوردستان کە چەسپاندنە دستور و دستوری عێراقی کە مافێت کوردایی ئێکیش کێشێت ئەساسی و سەرەکی کاجوتیار ئەوەیە دستوری عێراقی نەهاتە جێبەجێکردن دیارە ئەو بریگێدواندوێن پێی یاسا تعاملی لەگەڵ کورداتکن ئەو برگێت نەت بەرژەوەن دیاواندا و بەرژەندیە کوردادا دی هەوڵدنوان برگا پاشتی خن گرنگترین مادە کە مادە 140 کە چەندان ساڵە مەفرۆزت ساڵە 2007 بێجی بەجێکردنێ هەتان و کەژنی هاجێت بکەین لە ئەنجامێنە جێبەجێکردنە مادە 140 ئەم تووشی کۆمەڵە کێشە و گیر و گرفت بین لە هەرێما کوردستانی بۆیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەف بریاردە بۆی چارەسەرەوەن مەلەفا بکرد چارەسەرەوەن کێشە بکرێت لەگەڵ بەغدا گەلێک گرفتێت هەن بەغدا و ئەڤریکا وەکو
کاندیده که یک شمانی کردستان سرلیسا پارزگاه دهوکه اگر هاتو بیا جهباریا خلق کردستان و خلق پارزگاه دهوکه تایبت بابت که گرینگ های بابت هیزن امنی و پیشمرگه بالاخص دیتا و کو اسلام گلی ببیان دا پارلمان و دیتا چه پروژه بو هیزن امنی هبی تایبت هیزن پیشمرگه بله پیشمرگه سنبلا گلی کردستانه پیشمرگه قربانیت گل مازنه داین پیشمرگه تصحیحات داین الوان هر سال 1961 که حتی کوتاهیاتنا شر داعش پیشمرگه قربانیت مازنه داین بس ایکتین اجتماعی کردستان بحدود زیادترش 20,000 شهيدة 20,000 قربانية داين لاني إضافة إلى لاني دي السياسي بويا هزت پیشمرگی امریکا پشت همی قربانی دانه پشت همی خراگیریه پشت همی قهرمانیه پشت همی برگریه که امریکا یه وضع اکین حالا بارد جید حقیقتا ایکش کشت پیشمرگی مثلا موچه ایکش کشت پیشمرگی مثلا سیستم سربازی پیداویستی چکن پیداویستی مشقو پیداویستی پیشمرگی خوارن و خوارن جلوبرگ که همین نقصانیت پیشمرگی داین الانجام به بانگشه حل بجاردنا میچن سردان و بری هنگیج میچن جار سردان هیزت پیشمرگی کری حقیقتا هیزا پیشمرگی یاد وضع که نفسی خراب دا پیداویستی دوی گلک من پیدوی پشتوانیه پیشمرگی ها که نظامی و سیستماتیکی دستور عراقی یه هاتی چسباندن که پیدویه ضمن منظومه دفاعيه جيش عراقي كما في دوي بدني بل بدا خوا حتى انه كانها تكني يعني وقت بو قرباني داني بد وقت بو اركي بد وقت بو دفاعي بد وقت بو قرباني داني بد هزا پیشمرگه حاضره بس وقت بد گاوا مافي دبينه پیشمرگه اسنا بجم به مافي بس مافي دوي لهاتين زود كرني مافي دوي لهاتين خارني بدویه او کسی چون بغدا دفاعش مافید پیشمرگی بکن از البرنامه تا سوز و پیمان دم که اگر از هاتم از بیم جهباری خلقی و از بیم نونری خلقی ایکش خالد اساسی و سرکی که از داخوکیل سر بکم موضوع جیان و بدویت هزا پیشمرگیه اول لایکی نک بس پیشمرگه بلکه حتی هزید نافخو هزید آسایشه ام باش بدی توان چند سالت شر داعش دا که چوا هزید نافخوی شیان امنیتا نافخوی و حریم کردستان پاریزن مدیت الروجانه الباجر جدا جدا العراقی تقینوات چیانه هزید نافخو تایبت آسایش و پولیس شیان امنیتا یا معقول یا مضبوط الکردستان بچسبینه اوه بی سبب هنده حوالاتی کردستان آرامی مالا خوابن ود بله سیدا هر پیشمرگه کو شهید پیشمرگان او شهید و زندانی سیاسی و انفالگیری همی مواظب بس من پتر بسیار مثل شهید و زندانی های اوریک امتیازات ین کردا شهید و زندانی سیاسی و انفالگیری ین کردا و کین خارنه کای جوتیار اوش همیا پتر ایش و آزار هین که سکار شهیدانن که سکار شهیدا خدمت آزاده تره بدوی پشتوانی آزاده تره یعنی گل جهه داخلی پیشمرگی که قهرمان ابرو که خود کری فدایی بو وی ولاتی خود کری قربانی بو وی ملتی دبینه کسو کار دوی شهیدی ادواس اکی ناله باردا جینو کیمو کرتی دوی گلکن اگر تو ببری خب دی او پیداویستیت کسو کار شهیدا یعنی او موافد کسو کار شهیدا تو مقارنه بکی الگل موافد شهیدت جيش عراقي يعني حشد شعبي يعني هر مؤسسة كدي تبر خد جل فرق جوازية كديش برندي يا فرو يا بيدوية أو ريك دیفچونک السر پیداویستی و داخوازی و مافید که سوکار شهیده هبن زندان سیاسی اگر تو ببری خود زندان سیاسی هر ما کردستان سیاسی فجاره که 500,000 دیگه تو ببری خود زندان سیاسی العراق مافید گلیده مش میلیونه که زتر ورگید هر واسه پارچه زویه ورگیدی هر واسه منحی ورگیدی هر واسه سلفه ورگیدی يعني او بله حتى حج عمره حتى سفر دربي ولاتي علاج يعني او مافید بو زندانك السياسي العراقي هين برانبر زندان سیاسی حریم کردستان گله کی من یعنی اوج فر علاج و چاره سر بو بیت کرنه هر واسه حتی خان نشینت پیشمرگه حتی همی او بار جدا که پیوندی مثلا جان خلقی و حتی فرمانبر ماموستا
کەم ئەندام هر بله بله ایکش خالد اساسی و سرکی برنامه انتخابی که از بانگش حل بجاردنی بود کم اوه اکسام بینا موچیت فرمانبر ماموستا خاننشینا کسو کار شهیدا همی او کسید که موچخور سرهیم کردستانی یکسان بکن عراقی که مافکی روا مافکی بدویه بوی خلکی بدابین کنه هیچ جوازیک نمینه بین وان ماموستا گل ماموستای عراقی بله سيدا هل بوفان اف كيشا و اف قيران الدارایویت سیاسی به امید یک دف گنج ما پیدا کرد. اول که تو نف خلکی دادگری نف پروپاگاندا هل بجاتنا تو به امید اكيد بزيق بيني يعني اف به امید خلکی حقجی فرا چه بهتا کرن دا جاره کادی هیوی امید گنج ما بزفر نفو هستا وانا نتاوی بزفری تاوو بله دیاره اوه شورش کری هر گنج بیا پیشمرگه اوه خبات و تکوشان کری هر گنج بیا بله جهداخی ابروکه گنج ما یه وضع اکیداد جید که پیداوی کمترین پیداویستی جیانی بنا اندابین کنه انسان که گنج بد پیوستی جلو برگانه انسان که گنج بد پیوستی انترنت یا پیوستی گلک او تشت تکنولوژی سردما یانو که او گنجی هش تو دبینی کسو کار دوی عائلاوی بابوی برای دوی یه قیرانه کی دارایی داشته نشین پیداویستی دوی گنجی بودابین بکن یا فره حکومت هرما کردستان یا فره او کسی بنونره خلق کردستانی اگر از بیم من متمانه خلقی ورگید از بیم نونه ایکش بابتت که از گرینگی ببدم بابت گنجانه گنجک اوانین تو بیجی از داخوازی پیداویستی رو بودا بگیم فره دو فرصت کاری بودا بگیم و ایکش خلالت سرکی و اساسی وی ولاتی بتایبت الهرما کردستان اشیم بیجیم العراقی اوه کیشا کرده کرد تایبت گرینگی پی نهات دانه با فرصت شول در رکابه کرد تایبت به دانه یعنی تنها کار گنجی اوانی نبود پیشمرگه کار گنجی اوانی نبود پلیس کار گنجی اوانی نبود فرمانبر گله بار جدا یه تاین گنجش رول خوب بیند یعنی یا فره معمل بین دینادنه یا فره فرصت شولی بین دینادنه یا فره پروژه بین دینادنه پروژه بچیک بین دینادنه دا اف گنجه بشه دوی باری دا دوره خواب ببیند به دوی هندینه به دست خال بر دایی باب خال بر خزان خو دریش کد بای پارا بدنی آن خدمت هایی بکن اجبر هنده گرینگیدان که چهار سرکی و اساسی بوی وضع گنجی او گرینگیدان بکرت تایبته راسته کرت گشتیج گرینگی خواه های حق گنجی های داب مزرد حق گنجی های کدرشو ماموسته داب مزرد فرمانبر بار جدا بشه دوره خوب بیند بله بشه کشوان گنجا حق فرصت شولی بوان بین و بشه کرت تایبت کاری خوب بله ماموسته هل موضوع كديكو دفرا تو خلق دفرا قلياجي اكشوا دفرا سدوري هذا الشورى شو ايرو لصالح شيستي حتى اهنو كاجي خلق فوا دفرا سدوري دفرا قلي وسدي وبتشي نيروا وريكان وبروار ونهيل هم يدار باز بي همي هاتينا دير كرش قندت واني تاتينا ببهر كرش ملكو املاكت وانا حتى نك قربو يوان نهات يكرن علي او حتى نك نهات يكن دهن شن تشتكي بو خلقي واقن دا كان ابن ضربه كفتي بله اگر برین میجوی هم زبرین دیروکا یا بری چند ساله که جناب ده اشارت بدای اکثریت گنده آن اجماع هر زوری گندت کردستان چند جار تاتین کابل کردنه چند جار تاتین ویران کردنه دست پیکل سر دست رجما بعث ابروکل سر دست دولت دوروبر و جیران حقیقتا ایکش کردید که بوجاندنا بار آبوری هر ولاتی دنیای کرتی کشتو خالیه بداخوه او بواره و خلق کردستان نهات دانه کو بشید او طاقات و شیان تهین کلی باری جیب کد بتایبت گنج شین وی دوری ببینن بواره کشتو خالیده او پیوندی گندا و هی که جوتیار است ایکشوان کسانم که با پیر و باب و از خوشک خب جوتیار سانم بگم حقیقتا یعنی ایکش داخوازی و حزید من او دمی من مجال
خواه بد که از کار سیاسی بماکنه از قصد گندید کم و از خباتا کشتو کالید کم جوتیار گلگ مقدوره خدمتا جوتیاری ناید کرنه پشتوانیا جوتیاری ناید کرنه جوتیار اگه همی وقت خواه ترخان کد بوی زویه که بکیلت و زراعت که بچیند بس وقت برهمی ویتید او برهمه که شو مفانینه جانا بی ناید دابین کرنه حقا هم حکومت هریما کردستان و هم امواج کاندیدی که تین اجتماعی کردستان که برنامه مداره اگر ام بین نرید خلق کردستانی ام وی باری دا ام باش کار بکن اگر تو یعنی نمونه بستری بچکترین نمونه موضوع گنیمی حقیقتا اوه چند سالا گنیمی ام دینوانو برانبر پاره گنیمی نادینه یعنی یا به هر نبو مثلا گندالیان هریما کردستان و برپرس هریما کردستان چند کسک اف کرتا قرخ کردی اکید بیشن کود گنیمش در و تین نوع گنیمی هریما کردستان کنه سوال و داش بروی که پاره آن نهاتی او ایکش بارد گندالیه حقیقتا یعنی پیدویا ریلی بدگرتنی اف جوتیار خود وستینت اف جوتیار خوه ریجت بوی بشه زویه که بیستانه که جهه کی بکه زراعت تایبه مثلا گنیمی زدتر که گنیم کردستان ایکش گنیمت هر باشد جهانیه خلق کردستانی و خلق عراقی عامل شد استفاده که باش بکد بله بداخوه او جابی بارکی بازرگانیه او جابی بارکی گندالیه او ایک یعنی پیوست البرلمان عراقی یا ساکاتی تایبت هبد و ریلوان مسئله بگیرد ریلوان مسئله بگیرد برهنده او ایکش ارکد من اگر از بیمنونه خلقی از دی پال پشتی و پشتوانی که مازنا جوتیارت کردستان کم چون از خوب جوتیار زانم حزامن جوتیاریه بدوید از دائما ممارسه کار جوتیاریش بکن هر سبارت امنیت و گنده وانا پیشیر که نا سروری آخه هرما کردستانش لای ولات بیانی و کو بارگاه چندین هیزن بیانی امریکا الدور المهنه و کو بیتوی تشت بهت اکرین بغداد حتی نکچ نهات که هین خلاد دهاتی داده برنامه هوا چه بید بو گرتنا سنورین هرما کردستان کو امریکا ما وین نوید ام پارچکینش عراق فدرال گرتنا سنورین هرما کردستان ین گل ولات دروا ارکسر عراق فدرال که پاریس حتی نکچ نهات که هین و کو پارلمانتار دهاتی اگر بونه جه باریا خلکی چونه پارلمان ده چه هبید بو وی بابتی که جوتیار اگر بچه بزورین روزی چوین تایبت اف دورت سنوری دورا سندیا دورا گولیا دورا برواریا دورا نیرویا دورا ریکانی مجموعه دورت دی حقیقتا متضررت ایکینه البیولاتی جوا چنجارا اف گندت ها هاتن آواکنی و خل جوتیار سر گنده بله بداخوه الانجامی و پیشل کرنا سروریا خاک عراقی و هریما کردستانی جوتیار ضررمندی ایکیت و باریده حتی هنده وقتا دا کارسات جه درست بن بلکه مهم یادید بری چند مدعه که سیبرا منطقه بله نیر و ریکان بین قربانیا قصفه طیاره ترکی پیدویه او پارلمان عراقیان اف دسته که ایکتیان اجتماعی کردستان که بشد پارلمان عراقی ایکش اولویاتی او بن که حدودک آن حدک بو پیشل کنا سروریا خاکا هریما کردستان بدین ادنی اوجک بریکا وزارت خارجه عراقی و بشید کو گل ولات اقلیمی باخوت که ایدی بس تجاوز و تدخل و بریزی برانبر سنوری هریما کردستان بکنی تو دی برای خود الولات دنیای بستکا یعنی بو ایک بینگاوا که یعنی سربازه که ولاته که ناف ولاته که شد آماده شرکی بکد بوی عراق بدوی حد که مثلا اوجد رکابان نونرا تایبت ویستافه که به حال بجاردن که تیما ایکتیان اجتماعی کردستان بشد بغداد اگر از ضمن تیم بالتأکید از کار کی باش و حول کی باش بوی چند دیدم برای ان شاء الله دبی یکش اندام تیما ایکت اجتماعی کردستان پارلمان عراق دا اگه هم بحثی بهم بحث ما بحث سنوري كده به بحث سنور هرمي وتقال الهرمين دي العراقي بكين ماذا صادوا تشل افريكا نهات يجيب اجي كده اول 2007 بتابع جيب اجي كده حتى انه نهات يجيب اجي كده اگر دچنا ودهوا چه هبيت بو جيب اجي كده ماذا صادوا تشل كاجوتر او پیوندی ماذا صادوا تشل وهي دياره رابري كرداتي سرکرده ما
صلاوت خود السر رحاوی بن إن شاء الله رحاوي شاد الجورستاني دورك أساسي ومحوري بيني الدرسكرنا يعني دامزلاندنا في دستور عراقي بركت دستور يعني بشوازك والصيغتك هات الدينادني كتجاوز يعني ما فيت كردانه إخواني إيك شوان تشتا وان مادة صدو چلا حتى التحديد مدة زمني شاد بيكرني كال 2007 بيجي بجيكني بس بداخل مماطلة ده صلاة عراقي افچنده تأخير كرو ودائما هول دابي ماده بشجو بخن نتيجة او بي كأمريكا كارثات ووضع نخوش هرم كردستان دروز بين وجهشت حدكي أمريكا صدان كس وهزاران كس أمريكا آوره ودربدن شوان منطقة كأمريكا شمهات استاندني او دورت كبقتياي شريمة كردستاني تايبت كركوك وشنغار وزمار وشيخان همي او جهد ديتري بويا بيدوية او تيمان او استافاكت شد بغدا ايش اولويات دي او داخواز بكت مادة صدو چل جيباجي بكني اف تيماجيك يا فرا داكو كي سرهندي بكت كو اوات سرما ام دي جيباجيكين او حقي مش بدن ما عراق دبي چندي استقرار بد عراق دبي چندي ديمقراط دي چسبت عراق دبي چندي دي خوشي و خوشگذران لدرز بد بو عراق خوشي و خوشگذران درست نابد او حقيقتي اسندمت او حقي سرتي جيبه كمش برندي اولويات ما جيبه كنا ماده صدو چلا ماده دستوريه ماده قانونيه بدويش جيبه كنو و ام دي هولك جديش دين بجيبه كنا كاك اسلام نجيبه كنا في تايبل 2012 وكو کارزما و سرکرده گله کرد مامجالا پشتی نخوش کفتی مدید بگه کردال بغداد چله هات اکش خالد اگر کو جیبجی کنه مارا صادو چل نهات یا جیبجی کنن لوازیا یا اک بونا کرده بویل بغداد اره خولا دهاتی چند دا گرینگه کرد اک دستو اک لیستا اکو وکی بجن قواره کردی بجداریت عراق دا بکتن که جوتیار اگر بزرین میجوی صدان سالا خالة أساسي وسركي وجوهري ككردا نشياب جهن مافد روايت خوا باتفاقية كردا بيا بداخوا كرد بو يكودو جل زيركن كرد آمادنين تنازل بو يكودو بكن كرد آمادنين مشتركي كاري بكن دو برای خب دي بس برانبر اللهاني ديتريش أو بروجا بدري كيا بشید دست کفت بدست و بیند بشید مافت کرده بدست و این حتی نو که او نبیه اگر ما وکو چودری سیاسی و وکو خلق تنظیمی ما متابع وضع سیاسی عراقی که بود ایکش کیشید اساسی و سرکی العراقی بیه که کرد ایک تیم نبیه کرد ایک گرتی نبیه کرد به اتفاق بیه جبر دیگه کرده بفید مافت روایت خواب دست و بیند اف تیما بچت بغداد که تیما ایکتیان اجتماعی کردستان و همی تیم دی همی لانه دی سیاسی اگر دست خانه که نو دسته کدودا و ایک دلو ایک دست نچن بغداد و داخوازا مافی روا و حقوق خلق کردستانی نکن بدلنیایی و نشین چو بکن اذا چهار سرامه ایک گرتنا کردانه چهار سرامه ام وی باتفاقی ناف مدا ام نهیلی بله مامستا وقتی ما برای دیماهی که وچی تو مبیام پیش سر بانگشه جی باغوین تو وکو کاندیدک اوریکا چند بانگشا هر بجد پارلمان عراق رازی تایبت پارزگاه دهو که ایت آست بیت ویدایه وکو بانگشا بگشتی و بانگشایی که اجتماعی کردستان تایبت بله اما پیوندی بانگشایی که اجتماعی کردستان و هیو کاندیدی دوی دلنیایی و هیمنترین و آرامترین بانگشایه هاولاتی و خلقی دهو که هیچ نخوشیک و هیچ آزارک و هیچ ازعاجی که خوش بانگیشه کادری که اجتماعی کردستان و کاندیدی و او تیما بانگشید که ندیده و جه خوشحالی و جه سرفرازی اندام دی که اجتماعی کردستانه و مجلت وان فرصت و رنشتن و دانشتن عمل گل خلقی آخفتی خلقی که ایجابی بحثی حلمتا حل بجاردنا حوالی دی که اجتماعی کردستان کن اما ملاحظه کردی حقیقتا بینا گلک پوستر و او که بیجه نرازی بین و ازعاج خلقی بدل نیایی و اگر وان کاندیدیت لحن سیاسی همیا اف
امکانیات کل پوستر و رسما صرف کردین اگه ترخان کردین ترخان کردیم ابو فقیر و جارا همی فقیر و جارد وی دوگه اگه همیش نه نیوا فقیر و جارد که دا پیداوستی دوانه دوی هیوی دا اینجا بجی کرنه یعنی حتی او نهجه که اجتماعی کردستان برنامه که اجتماعی کردستان سروی اساسی بی اگر اون امکانیات مادی که بردست کاندیدی هنه آن بردست وان تیمت پروسا حلمت حل بجاردن زیاتر ترخان بکن بو کاروبارت خلکی و یارمتی دانا خلکی هجار و خلکی کم درآمد اما کوی کتی باشی حتی بگوی ما اینای و هم خلک پارێزگی ها دهوکش دڵنیات کین دێ سەروەی ئارامیەمینین ئەگەر هەندە جاراش تەجاوز و زێدەگاوی سەر مەشتێت کردنێ بەلێ مە تەحملا کردی و مە سەبرێ کێژای پۆستەرێت مەیت هاتین دڕاندنێ تەجاوزال سەر هەڵمەتە هەڵبژاردن نەما هاتی کردنێ بەس سەر هەندێکجڕا مە ئارامی یا پاراستی مە تشتێکی گەلە ئاسایی وەرگرتی و ئەم دێ هەوڵدین ئەوێ ئارامیە پارێزین حتى آخر دقيقة بروسا هالبجاردني. كاكستان تجي معزومات ناداني خلك دنجت خلكي اللي بكري. زور سباس والله بالتأكيد معزومات. شو يا ابويا دي افريقيا يعني بو عندكو دنج داريت ما خلك ما حتى في آستي اوت كان پارچه قماشی ده بتا سر مالکیان ده گازیکتا خارنکیان اوه که بویه که کده دنگ خوب داده یعنی اوه چند پروسه که دموکراتی افتشتن یعنی اوه چند یا بر عقله بو هر نده کاک جوتا جه داخیه اف مسئله دعوت کاری و کرینا دنگا اوه ظاهره که گله نه حضاریه از وان خلقا دلنیات که معزومات دینن و پارات دن خلقی که هیچ سود و استفاده اینه چون تو ده افریقا مدعوت که صبحی دی مدعوت که از دعوت افریقا جبیر کم ده پاره دی که دنگی که صبحی دی زیادتر اتکرینه هرچند افعالات کیمن خلقی کردستان گله و شاره افریقا زاند افروسا هی که پروسا هالبجاردنی پارلمان عراقی پروسه که مسیریه بو خلقیت وضعی گلگ نخوش دا خلقیت قیران دارایی دا خلقش وی اسلوب حکمرانی ما نرازیه خلقیت وی تیم کاب هیز بید حل بجاردنه بوی بچن بقدا دفاعش ما فی دوام کن هر چنده هنده لای سیاسی که جوتیا حولا جدید کن اوی پروسه اشایر کردن بکن اوی پروسه مروفکانی بکن اوی پروسه گل مسئله دی بکن بله از دلنیام خلق پارێزگا هەوکی و خەڵکی کوردستانی گەلەشن دێ ماسترە و گەلە هەشیارترە دێ گەلێکی دڵنیایی بەوەختی چ سەر سندوق دەنگدانی دێ قەناعەت و بیرروبار دەنگی خودت دێ دەنگی خودت دوی کاندیدی ئەو کاندیدێ خوددانشیان ئەو کاندیدێ بشێت بەغدا داخوازە مافێت ڕەوایەت خەڵکی بکرد و بشێت مافێت خەڵکی بدەست ببینێت بەلێ کاک ئیسلام وەختێمە بەرەف دیماهی کێچتن ئەگەر من تشتێک سادرت ئەبێت و بێژین پرسیارتەنەکە بیتن نیو دەقەکێ تا دەمەیە کەرەم کرد زۆر سپاس دیار ئەوە پەیوەندی هەڵمەتە هەڵبژاردنەوە هەیە خۆ خۆشێک ئەوە لەزەتێک و خۆشیەکە تێدا هەی حقیقەتەن ئەڤروکە مۆراڵە خەڵکی یا بلند بی و پرۆسەکە پەیوەندی بەغداوە هەیە ئەس هەستت کەم هەستێ نەتەوەیە خەڵکی جوڵت گرتنەکە ڕێزت خەڵکیدا دروست بێت حتى لایەنی سیاسی ئەڤروکە هەمی هەستت کن ئەرکێک و مسئولیتك مازنيا سرشاني دونا كبشين في بروسي بجواني حتى دوما كيب تمام كنو هجمارك نونريت باش يد خدانشيان بنيرن بغدا داكوتيش مافد ممكن مافد يلي كردستان بداز ببينن سپاس زو سپاس بو تبله بينال هجاكشتوي زو سپاس بو اسلام محمد صالح کاندید جمهوری دو سالیست های کشمانی کردستان پارێزگا دوی که کو افرو میوان ما بو حتی مهینو خلک کادی ببینن جه چاودریا خوده